Jovane, molim te, da ove godine ništa u Rijeri ne zagori, da ne bude previše sudova i pijanih gostiju, da se niko ne posveća i da niko ne drži slovo, da se ponovo ne deru. Molim te, molim te. Sezona je slava, pa svima nama dobro znani pozdrav srećna slava domaćine predstavlja možda najbolji način da započnemo ovu emisiju. Posvetili smo je slavi, elementu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, prvog takvog našeg koji je zaštitio UNESCO. Specifično, dakle, još ćemo pričati o tome i kako da promovišemo slavu u svetu i kako se to već radi. A pre toga da pogledamo narednu priču u kojoj je koleginica Maja dočarala na koji način stranci koji žive u Srbiji vide i doživljavaju našu slavu. Dobrodošli u kviz Koliko poznajete srpske slave. Naši današnji takmičari su Exekili Videla iz Čilea, Semi Matthews iz Indije i Marion Dautry iz Francuske. Koje se piće uvek može naći na trpezi domaćina? Pod A čaj, pod B šljivovica, pod C bourbon ili pod D liker od jaja? Absolutely rakija. Krsna slava nalazi se na UNESCO listi nematerijalne kulturne baštine Srbije od 2017. godine, 2019. godine, 2014. godine, ne nalazi se na listi. Stvarno ne znam. Ja nemam džoker ili... Koja je najveća slava po broju ljudi koji je proslavlja u Srbiji? Pod A Sveti Ilija, pod B Sveti Nikola, pod C Mitrovdan ili pod D Sveti Nektarije? Pa mislim ja da je Sveti Nikola, sigurno. Srbiju poslednjih godina posećuje sve više stranaca, a povećava se i broj onih koji u Srbiji nisu samo prolaznici, već rešavaju da u njoj ostanu i tu pronađu svoj komad zemlje. A šta je strance u Srbiji začudilo, šta im se dopalo i čemu se najviše raduju na trpezi kada su u pitanju slavski običaji, saznaćemo u nastavku. Da, naravno, bila sam nekoliko puta na slavi, ne znam, možda 4 puta. There's a lot of food. Like a lot of food. Ima mnogo, baš mnogo hrane. To nije neobično, ali to je mnogo kuvanja za veliki broj ljudi. Žao mi je tih žena koje toliko kuvaju. Meni je kao u Francuskoj kad cela porodica se ide negde, slavimo, ne znam, na primjer Božić i isto je na kraju. Ali ovdje slava je poputno drugačija, zato što svi su zajedno, svi su razgovarali zajedno, djeca igraju oko vas i kućni ljubimci i kućni ljubimci su dio slave. Meni se dopada ono što prvo služe na slavi, mislim da se zove žito. To je jednostavno jelo, nalik na indijski puding i podsjeća me na naše slave. Jedva čekam na kraju slave kada domaći dođe sa kolačima. To jedva čekam taj moment, zato što ja sam postao ovdje u Srbiji pravi slatkičar. Najviše se mi sviđa su vanilice. Ne znam, možda slatkice na kraju.